touch anything? No, I have not touched anything. Okay. You have to stay in here. We must decontaminate. Take your pants off. You can stay in your boxes. Take your pants off and get in your shoes off. Orange. We know we're in trouble. We see orange. Look at that. What is that? Look at the orange. What is Get me that? out of here! All right. Give him the phone. Give him the phone. Get me out of here, please! Give him the Breaking news my vriende, kan jy dit glo? Die WHO het so pas die Mpox as 'n global health emergency declare. Met ander woorde, hulle is so naby om te sê dit is 'n global pandemie. Gaan ons alweer hier begin die ride. Ek het in my vorige video vir julle vertel van die cases hier in China. Baie mense is ongelukkig af daaroor. Ek het julle gesê, ons gaan in vir 'n volgende ride gaan. Hulle wil hierdie ding uitbring, enige virus tipe pandemie of 'n kontrolsisteem net voor die eleksie in Amerika. Kan jy dit glo? WHO sê nou net Mpox is ons volgende ride waarop ons gaan. Ek wil gou vinnig wys wat sê CNN, die mense wat ek die meeste haat. WHO declares Mpox outbreak a global health emergency. Hulle noem dit nog a global health emergency, maar wat daarna kom is natuurlik 'n pandemie. Dit is die volgende stap. Nou maar wat, kom kyk of hierdie ding nou regtig so ernstig is. As jy hier afgaan, ek het hierdie hele artikel gelees natuurlik. Since the beginning of the year, more than 17,000 Mpox cases and more than 500 deaths has been reported in 13 countries in Africa, according to the Africa Central Disease and Prevention. Okay, so hierdie ding het 17 cases, 500 deaths. Ek het jou in my vorige video gesê, in China report al oor die 18,000 COVID cases. Maar nietemin, more than 14,000 is in the DRC, reported 96% of the confirmed cases was in die DRC, maar hierdie ding se naam, Mpox, formerly known as monkeypox, is a viral disease that can spread easily between people and infected animals. Kan jy dit glo? Hier gaan ons weer, nou maar hulle het eers gebruik die monkeypox, baie mense het gelag vir die woord monkeypox, hulle het dit verander na Mpox. Is jy bang vir daai woord? Laat my weet in die comment section, maak jy Mpox jou bang? Jy sien wat hier aangaan, kom ek verduidelik jou nou, so hier is die berigte, ek wil net vinnig wys wat Tedros, een van die globaliste agents, vir die wêreld te sê gehad het vanoggend. Watch. Today, the emergency committee met and advised me that in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. The detection and rapid spread of a new clade of Mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported Mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. In addition to other outbreaks of other clades of Mpox in other parts of Africa, it's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. WHO is on the ground, working with the affected countries and others at risk through our country and regional offices, as well as with partners including the Africa CDC, NGOs, civil society, and more. For example, we're providing missions to analyze blood samples and confirm cases of Mpox. We're supporting laboratories to sequence viral samples. We're on the ground supporting case investigation and contact tracing, risk communication, and community engagement. We're training health workers and supporting clinicians to provide appropriate care. We're supporting countries to access vaccines and develop the strategies to roll them out, and much more. WHO is committed in the days and weeks ahead to coordinate the global response, working closely with each of the affected countries and leveraging our on-the-ground presence to prevent transmission, treat those infected, and save lives. Net gou 'n vinnige fun fact hier op die WHO, ek weet nie of jy van geweet het nie, baie mense doen nie, maar Bill Gates, kom ek lees vir jou. Did you know that Bill Gates is behind 88% of the philanthropic donations to the WHO? En dan sê hy, he has also donated over 319 million to the mainstream media. Natuurlik sê Elon Musk hier onder, wow, so he basically controls the WHO and the media. En dis die waarheid. Baie mense weet nie hiervan nie. Asseblief mense, moenie val vir hulle triks nie. Ek wil jou weer vra, maak hierdie woord Mpox jou bang, want jy sien monkeypox, baie mense reg oor die wêreld het vir dit gelag. As jy dit nie verstaan nie, monkeypox kom eintlik van gay seks af. Dit is nou maar hoe dit is, jy weet, en
jy moet ver gaan om hierdie ding actually te kry, om infected te word, maar nou het hulle gesien dit werk nie, die mense val nie vir dit nie, die swine of die bird flu werk nie, hulle dit probeer op ons tafels gooi, mense het nie geval vir dit nie. Nou verander hulle monkeypox na mpox. En hulle sê dis 'n nuwe variant. Nou die ding is deadly. Hy maak mense dood. En hoe dit werk is jy kan nou die knoppies en balletjies op jou hand sien. So hulle weet, okay, ons het nou getraai om hierdie COVID ding stil te hou en dan gaan ons hom heat net voor die 2024 verkiesing in Amerika dat ons die wêreld weer kan control. Maar natuurlik het Donald Trump die gesê. The left-wing lunatics are trying very hard to bring back COVID lockdowns and mandates with all of their sudden fear-mongering about the new variants that are coming. Gee whiz, you know what else is coming? An election. They want to restart the COVID hysteria so they can justify more lockdowns, more censorship, more illegal drop boxes, more mail-in ballots, and trillions of dollars in payoffs to their political allies heading into the 2024 election. Does that sound familiar? So die mense val nie meer vir die snert nie. Die mense worry nie meer oor COVID nie. Hulle sê dit gaan nie weer gly nie. Alhoewel dit nog steeds op die tafel vir hulle is as 'n opsie, maar nou gebruik hulle monkey of mpox want soos ek sê, jy kan die balletjies en die goed op jou gesig te sien. So dit kan nou weer veer veroorsaak. Jy sien hulle weer die mense gaan foto's neem vir as hulle nou siek raak op die internet versprei en so gaan dit almal nou weer bang maak. So kan ons terug in 'n hokkie indruk, dis hoe ons kan regeer en beheer, dis wat hulle graag wil hê. Ek kan jou beloof, China en Rusland gaan nie vir die snert val nie. Maar dis wat hier aangaan, dis die breaking news. Mense, ek wil vir jou sê, sien, ek is nie altyd so mal en verkeerd nie. Ek sê weer, COVID is 'n opsie B op hulle tafel, hulle bring nou die mpox in, hulle gebruik nou al klaar die global elite, globalistiese Satan agent om vir die mense te vertel, daar's weer serious dinge op pad. Daar's weer 'n nuwe ride vir jou rollercoaster van virusse op pad. En hulle noem dit die mpox. Sê my wat jy dink van die ding. Sprei die video so ver as moontlik. Al wat jy moet doen is moenie val vir hulle triks nie. Is al wat ek sê. Ek sal my oog op hierdie ding hou, maar ek kan jou beloof en ek sê dit weer en ek sê die laaste keer, Rusland en China gaan nie val vir die snert nie. Ek hou julle op hoogte. Lekker dag.